Hey doctor. Ke yona maphoso. Hey. Maphoso. Ke utlwa go tsamaya doctor. Maphoso wena o tsebe next mo. Ke re go tsa tsena mthula ona mo ritsa mo FM a re buya ke amogela doctor ka yone mo tsa tsela gompieno. Dr. November o siame. Ke sa maphoso na sha. No ke siame doctor. Thank you man. Siame doctor ke siame. Go bona mo ise mo ritsa mo FM doctor. Mamedi dumelang hleng dumelang ke la bra. I le labra re tjena re ra tlasa doctor. Country hloka ho lokisa. Batho ba dutse stelian ba reditsa. Country e hloka ho lokiswa. Jole re busy ka country. Ha re bankanya country. Ara bankanya doctor. Mathata mantsi a bankanya. Mathata mantsi ba bankanya doctor. No re busy ntate re busy ka nnete. Ke nnete. Re tso be hantle. Mamedi ke le kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke life mo. TikTok ya ka mo ke le life hape ke Pastor November kapa Dr. November. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November ke life TikTok. Facebook ke Pastor November and the Victoria's Faith Ministry ke life ho tsona ke dipedi ke radio nya motheo batho ba hlola ba botse mona Facebook le TikTok gore ke radio efe ke motheo FM ke Bloemfontein. Ke le boga doctor. Yes ma Ke go bona doctor sha. ke ai ile o tla o ka scooter doctor na no di sa nkata re tlo go bua ka tsa gore la ke khata it's scooter kana ke e bike scooter ke sane se e mandikete twi ka utaranya na itsana twi ka dilivara okay jo tsane tse ronto tse ngata fela ka udimo ya le boka doctor o bona jo tse ronto scooter ke se dilivara dijo tse ronto dijo tse ronto tse ke ntsong ka cardbox so maphosa doctor ke le boka o tleka bike o thoro ra mo jo no bua sentle ke bike ha o tleka bike ke itumela doctor e o tsene re kopana le batho mo strata ba re boza sene se bua le doctor le bua nnete be ke itile ke re no emelang next week Wednesday ha re ke itlile la boraro doctor be ke tsene re bua ka bomma be ke fitile be ke tsene re bua ka di side chick ana go pelo re bua ka bontate bana ba last week ke ba galetse ba batla bontate ke re bana ba re bua ka bontate re bua ka bontate doctor ka nnete ntate ba ile gore motho go bona go le betere gore a ka itshwara le khatluma a go itshwarela o sisi ka teng a ba le sha a le lapi go se mama khatluma a se di re bua ka bontate mo mamedi maphosa batho ba tsantse ba understand or last week for mo mamedi ya ana sa mamedi last week ne re bua ka bomme re ne re bua ka bomme ba sanke maikarabelo ba createlang di-scientific opportunity manyalong a bona ne re bua ka bomme gore bomme ba neglecta di-responsibility tsa bona you remember re bomme ha ba tsotelle next ona le bomme ba sa tsotelle next batho mpho before re fitela you can I really want to emphasize into tsa bomme because ne ke nana normally ha re qeta tsa show ke dula fatshe ape ke mamele show I think this thing ya batho ba bomme bomme ba etsa ekare ke bona fela ba tshwanela go nka kere batho ba nyetswe bomme ba nyetswe le bo o se ba dula le di-partner tsa bona a ke re na le batho ba nyetsweng be re ba le batho ba dulang le di-partner tsa bona mare ba sokang ba jalang ke nana ntho ngwe o tshwanetse bomme ba ke ba ilokise before e tla go bontate ke ena ya o nagana gore ke ena ya gore bona ebile bona fela ba warriang ka di-responsibility a bankutlwa bomme ba bangata leno o tlo thola gore ke ena a warriang ka di-responsibility and ha re bua ka di-responsibility re bua ka bo bana di-homework di-household ke bona batho ba warriang and that thing e etsa gore ba itime monyetla ba neglecta manyalo a bona le dithuti tsa bona di-partnering yes you are doing a right thing o le mme to unga maikarabelo to make sure that or dintho di tsamaya hantle but the other thing people they need to understand or ha wa tla ntlo ha wa tla mo ntlong ha wa nyalwa ke ntlo ha wa nyalwa ke bana o nyetswe ke monna o you came to the life here this man so la ka ba wa
wa ba concern ka di responsibility le ka di but one of the things o tshwanela we neglect ke motho o tlileng ka yena maphosa. If people can understand that, guys, so make understand that, guys, even if only busy, only motor consider or focus but one of the things important, don't neglect your husband. Because we are not yet at the duties of once about to cheat, even if Auto satisfy. But into important to go high scaba wena I'm push it. I'm baby and I am because of ili uban abaka, not because we are not push. So bombe banke the responsibility manyalo ngabo. Bombe haba kwelo yeta muhatala excuse. Well listen how ke khatetsi ke nna ke batle next hasa ke nna ke bereka ke mo musko office. Baba we tell motho santsa complain atla a blela bana ba mama ba clinic fanda mara message u tliswa. Those are the things about sadi ba sadi choteleng. The responsibility on not so much concern. And when they keep back on a free taha, when they can free they keep back on to when they can free the more link focus too much the responsibility. What's all the question? Le di chelete tso tshwantse le lodi o ne ke bua le bontate ke tlo bua le bona ne ke re sometimes manyalo re focus on the responsibility until re feel o nka chelete tsa rona re tlisa fun ya manyalo ka di chelete tsa rona because every cent re tholang re fitsetsa the responsibility we don't have fun ka chelete tsa rona and thengo tlisa bohloke ya bo me ke a hore bomme ba etsa so ba so much concern ka di responsibility ntse ke ratang ka banna ba bona ba gona we maza di responsibility motho ba re let me go and enjoy my life awa you kampo a ke tsoro o tswa go kapa o kenka re mpho mara wa ruteng mpho ai ka re ba iuka yo mpho Dr. Kaluso kuke motho ba ka e di skolo. Okay. Mpho. Banna. Ba ntse ba na le di responsibility di. Gona le nako ba tsamang Friday. Le ba khotsi ba bona. Ba baloja yona chelete. I must the responsibility because this time o batla prioritize yena. O khathetse the responsibility. O khathetse the responsibility. But basadi bona most of us they will never do that. Now I want to say more bona bomme as much responsibility le call to hadi fail sometimes nka chelete ya lona le plele this time re patale di call to re tla di bona because go tshwana di hene a re nke chelete ya rona re ke re entlong enang le di shit tsetso B kapa guest house not clean white because babang ne ke bang to ka Friday ke babang di camera tsa bona di le fisa di na le globe mo mamedi ko botsa teng di gray mo mamedi le a sitabela mono una le a hatelea ne ke o tswa ko botsa go tshule I was afraid to get some more. Get gray, doctor. Get some more. I think I could play. How did you get a call of Sabelo? Let's take off Felaka Sele and the camera takes, but when it takes about one, and then the Kito call happy. Kalo dan Kalita leg down. Get one Kesha Ntunjubek. Kikana must be so dim can do the traffic over the Kakamaka Balloon Kwalaka Sele and Ukubata more degree. Gray, mammy bagaro. When I did come to the cool say gray, Manyalo. I not drove, mammy. If you have to set that small look, slope and rest is guy. Last wait, look. I'm a bullet, just wait to write his so, what? But they need to prioritize them.
manyalo a lona batho ba prioritize manyalo a bona le di-partnera tsa bona mo mamedi wa ka ratang. Now because if we don't do that, we are going back hanyane tabeng ya di-side chick. Di-side chick ha monna fitlha di few di-side chick tse tla reng mo monneng o gore baby ko gago o sile o rekile cruiser. Di few doctor ba banga ba fitlha ba ja ona tšhelete wena mosadi o tshabileng o e ja wena a wa e utlwa mpomana wa nkutlwa di-side chick di ja yona ye wena o le mosadi o tshabileng go e ja mo monneng mo. Because basadi ba bang they can't even suggest gore baby today let's go somewhere ka yona tšhelete ya rona a tsamerilo buka a tsamerile because this thing when I'm pone ke ba ka tsona tsena ka Friday ke you know what is painful ke the reason why batho ba ngata ba feel gore mdavazo kapa intimacy ya di-side chick ya vuta you environment people ba underestimated about environment because ka nako tse ding ha o ile di B&B kapa guest house kapa hoteleng atmosphere environment mo ina le ntho e etsang ho wena di-light tsane tse smart kore le motho a o le a le mobe ka tlasa di-light tse mo mamedi man a o mara mamedi kore mo mamedi a se bone o shebele di-shopo tsa diphahlo ba na lo kenya di-globe tse light and blind kore ha o qeta o reka ntho ye borukgwe bo kapa jersey ha o fitla ka tlomaremare ke ne sa tshwane le shopo ke di-light tse so di-light tse le tsa mo di-B&B tsa mo di-hotele mo mamedi di etsa gore le be le that thing di phamisa that drive le enjoyane o be monate batho ba yetse that is why now di-side chick di nka banna ba batho ba ya le tsona kapa banna ba nka di-side chick ba ya plekeng tse tsona o bo utlwa monna go a le very active a fitlha mo kanti ke environment mane ka morinyane ka reng ke a lebollo e ka re ke lebollong mo mamedi e ka re tla utlwa o na le motho a bina bible peace yes e tsabe tsotlhe e ka re o tla nyelwa motho a kodu ka moreng a sa ithoka jike mo a kotsana ke gale ke jikitsela maema I'm telling you, but how much change? Now, I don't tell you topic in your sometimes you can check the town or baby, I'll play a little collector at the board, and then let's go to and have fun. Let's go and enjoy reviving your when kiss some point. Now, Mamma, young weekend. Eke batlang Rebecca yone ke ena ya Rebecca ka bontate hey bontate lo le bile hloka gore Rebecca ka nna ka thata re bise mantsi doctor go re tla re bise mantsi ano ya bona boromo mokwena itla doctor re to go reetsa thulaganyo le a re no ga itla doctor re mo tswele mokare re ke to go there's something e bontate ba re e kotsi e bontate ba yetsa ntate. There is something bontate a very dangerous in my first marriage in my first marriage maposa le bomamedi wa motho FM who neglect your partner and we partner ko ya different of it your partner ke tlo bolela something today bontate ba bangata ba e ba shapang who neglect your partner how qetile o bofa ba gotsi ba how more attention o bofa different tsa how more I mean o take the club more attention o boya jwaleng o fa jwala more attention and that I'm going to tell you neglect the partner and that thing it go bua ka na today bontate ba bangata yentse tlo go jotse that most ya basadi ba mtsholo ba phuswe ke bontate I couldn't get it. Aku ya motho ke miss call mo bona. Keep it. Most ya bomme ba jona. Most ya bomme ba jona ba pushitswe ke bondate. Ka yona ntho re rona bondate re neglect. Ya ba neglect. Wa tsara re ba neglect jona. Ka matsatsi ao
le bona ba hlokang ke ne ke ruta ntho ka labohlano o nto o le ke ke re Friday ke letsatsi leo e mong le mong a batlang go enjoya ene re batla le ya beke hedile ke re ha no kitse beke hedile house because who sana o theogela so there is nothing you nahana ka yona o sa now today that is why most about ba robala late ka di Friday ka di Saturday ba robala late why because ke letsatsi le o mong le mong a batla go enjoy and le yena ya tshebeletso ka dikamoreng e leng ntho intimacy ne ka Friday o mo le mo batla gore Friday mo mamedi ke letsatsi la ke le ka Friday ga ke le ke Friday now bonta te ba bangata tsa re etsang ka Friday yo ke yona yo re bang sekoro ha sala tsamaya mosebetsi doctor o tsike ba tla go sheba gona le pine doctor toolbox ke e dutse pakeng tsa di rope o ja bonta tene re tsamaya e le re basadi ba ha re ba sia mo re ba sia ka toolbox re ba sale banka dispanere ba ipane ba ikene now on tate o tsamaile ka spanere fela o utlwa papa ka Friday o tsamaile ka Saturday o tsamaile o enjoy le bagotsi ba hao o enjoy le side chick ne o enjoy le nyatsi ya hao but the problem gore re sile batho ba re sile bousbana ka ba re sile bomna bana ba le one ke hlola ke tsa bontate ba bangata ne ke bitsa ntate mo ka manta e kenang ke re ke ona le yana ke a tsamaya Friday ka pasata o tsamaya ka Friday ba gotla bo Sondag ke ne ke mo jotsa ke re ntate go sane o skalla mosadi yona wa ha sa o joinile because most of the time runa bana re ba ma teacher ba sa dimbaro re ba ruta di kalwa ke runa most of the time that ha ke re ka o fela runa but most of the time majority that di kalwa ke runa batho tloang ba nyamele o tsamaye ka Friday ena eo e mong le mong a utlwang ana le that thing ka o fela ke Saturday because on a serious note Friday le Saturday ke tsatsi le ro that into interest ya intimacy e ba hainyana le ba active nyana why because akrika manta la bibedi la braro la bone la bhlano le athewela o ha thetso tswa mosebetsing la ka ba le tlo yetsa ka tsile le tshwantse le yetsa ka teng wa bona a le yetse the way ndaw ka Friday ka Saturday ke wena ke yona tatona tsamele le bagotsi ba o lo enjoy life ha qetile o tsamaile ka dintho tsena now here's the biggest problem my boss dangerous game hona le bontate ba nyamelang ka Friday aba gotla ka Sondag ibile a sa gone le o sheba romare o dula le mosadi ya jwang because on a serious note hona le basadi ba very active mamedi hona le basadi ba sexual active mamedi bana ba lona ba robetse ha renki mo ikarabelo ke 20 pass 9 ba go parse mothewa e jare molao ka nnete ya bana ba lona ba se phono tsa bona di sa sebetsang skela jare sa molato but rena le bomme ba sexual active now you can imagine as a man o tsama ka la bohlano o sile mosadi ya sexual active o botsama Saturday ka ofela ha uyo Sunday bosiu a uyo Sunday afternoon or a yetse jwang mothene ya sexual active a yetse jwang or a yetse jwang that is ba re batlang di deputy hlahlangisa bomna ba no na go o lwena o kena o thabile ka la ka Sondag le no thabile o smart go o bile se fela ha o sha bula o thabile o bile se fela se re anti so nampona ha ke rata ha ke le la jwalo ba lla pele ba qala re balla ba qetela ba bile se fela o pole matsa o si
matswala fo are moya o itse are matswala fo ha tsena monna o tingere naisale ara matswala fo monna a jana re naisale o iphitlha a ke le no o tswa mo motho mo mo buena o mo file sentse se mo ra matswala na maphosa if banna bana ba tseba because that thing ke bua pela ntate modimo you can imagine abuti wa ka yo mona re moselo o sexual active ha o qetile o sile motho ya jwalo ka tlo mo sile 2 days ha ho yo harabe ke mona o ndo maphosa go jetse sense ene wa se rona bonta teretse fa a kre how ya msholo o tsamaya ka tank jojo tank e tletse okay o I train kwa okay o train a kre bontate ha o fitla kwa o batla o yetsa bonnete ba hore sa chiki ka girlfriend ya a utlwa hore dangerous o tapolla jojo tank o itapolla shwa ha o khotlela hae mosadi le go dula ka skere ka ntwe empty go tusa eng le teng ntate o tseba lela la khomo a le se le ntshitse dipapakara le se le mamedi mpho o tseba bolo ya rugby ha ine tletse moya e le motsu bolo ya rugby mamedi itse e be hlabua mamedi e banna ba tla ka dibolo tse pap maphosa ka ramanyalo a bona banna ba bangata ba santse ba tlolla dikeledi ene bohloko ke mohlang wena o khutla mosadi yona bile re yana ke yona qala ngwana that is the sad part in that the problem it's when wena o khathala ka ntijwa le yana ke mohlang qala ke gona kra matla ha ke gona taboganya ntate that is why nna lenyalo la ka la bobedi ha ke tla ke le ka change mentality because in my first marriage ke yentse ntwe ne ke matha le bagotsi ne ke tletse le bagotsi ba ka mona ke matha ntate ke flatisa le bidi ke tapolla jojo teng ke ya ka kwa tapolla jojo ke trainer ke tapolla mamet se tletse moyo o mongata fela o sna next ka fela o sna next mamet metsi a sa tsu nampong kutla na mosadi wa ka wa pele ne ke mo kenye sekolo wa mo patala di-fees ya mo tsenya sekolo ka mo kenya sekolo alla everyday o dula o tsamaile ke tle ka leshano ke bue maka ebile wa tsama ka tsamaya le mokgotsi wa ka ne ke rata tsamaya le the late lele sebela o mo tseba ya hona ne le DJ ne le famous haholo ka nako ya BBT FM ene le ne ke rata tsamaya le bolele ke rata tsamaya le the late Tshidiso re tsamaya ka ofela re nyamela ke tla ka di-excuse that hona le something exciting le ba le ne ke bone hore rona bontate re le matsa dipelo tsa basadi ba rona I remember ke fihla it was around 2 o'clock mesong ke tla ke tapolose ke trainelo jojo it's like ke ne fumana mosadi wa ka I still remember I still have that picture ka maongwa wa ka mosadi wa ka ona dutse ka mora le mati ka tlong haka le yena a nkile scare a seya night dress ya hae ntho ene le orange nyana a seya ka scare now after everything mohlangana qala le yana njena kona ke realize ngore mohlana seya pe night dress yona na re it was a sign ya maqeba a o ke wa khositse mpelong ya hae because una ikhabela ka scare a seya je una seya scare ntho night dress and that asile scare ankile scare
ankile scare a say a night dress now go na ke realize ngore ngwana no about why ana say a night dress una mpontsha ke maqeba a wa question mama me bontate ba bangata today ba yetsa ntho and always runa bontate most of the time re batla please abasadi dinyatsi re batla please dinyatsi because dinyatsi we go all out forgetting gore bohloko ba dinyatsi ntate ke bona ba re dinyatsi le rato la teng go ska le tshepa ke go ba bankoka dinyatsi to ba ka bona next week di side chick re to ba never trust le rato la side chick because mono ke libitsa ntwe e tsana e ratang go yetswa e o tengo libitsa hlema phosa man ntho ena batho ba re go yetswa tshelde ka yona e o di pyramid scheme libitang pyramid scheme yona ntho ke nyatsi e tletse ya benefit because agree unto ufana ka chelete le yena o fa ha se nga toka botseba ha se nga toka na hana ngoro ratua mo because most of the side chicken that ba ka o ratanta aka roba la lwena tsa sa rata mara o ratela chelete ya hao mpoko pa ipeta yo asa blue dog mbo wa ipanya pa mbo sa se wa na go tsela ke nna presenter on the presenter. I don't know what I'm so it ran more copananly a side chick robalang luen. I mean, ika rata. But most of the side chick, the corner robala luena, about everything for wena, but at the same time, it's about how mock away. Because most agree mujolo mun the side chicken mun you must remember mon we to anticipate why exchange your fair ke forex ke na batla le forex when the side chicken ke forex mo why exchange ke ne now bonta ta ba bangata ba so fela banya ba ratua ba so ibile ba compare dinyatsi tsa bona le basadi ba bona ha le bile side chick ya go nyatsi ya bile rate bile yang understand ka go jwetsa the side chick one of the thing ke rata ka bona ba ka understand but ba sa understand but to understand because una le mission una le ntwa batla go benefit that is why bana ba bangata bana hana gore marato a di side chick a monate continue mpho if I'm not interested to wena I don't care. Or ring, you don't understand everything we do. So long as benefit of it. So most of the side chicken that they don't care. And banna babangat, ba 100% convinced the side chicken don't understand. Without understand, it can't that I can't understand. Also, sorry, tipa yanel kata. About when let's take a really fool. Ari baby, so get a mufiro coats. Marca pelonza rojo. Mpo man. Mpo. Say chick. Aka wele eka runa lili ulifu. Oh. Aile mkosa kankai boni peche. Ababuwe si chaima. Ufana wena so disedi du kodunzo rel uzariwa leke ke mufana nso so man ka pelo nzaro because bile una le bonta te batho ba bile bana le bogolo nne go ba tse ba lor nne ha ro yona sa tshiki a yo hlola ntho di a tshekwa hlola doctor ntho di a tshekwa What's the whole thing? Novi, get to the point. Get to the point. We say they can you know work out on that. Room 3 the last week. So the big step for the
get to the point ya bontate bua le bontate ntate re emetse taba e ha ra robala re emetse taba ba face bontate re utlwa gona kala sa bona se sekamela ka kae. Thank you. Awuhlekishu impolito November. Shayale bullo kamo. November. Ichu. You November, motokele. You don't try corner. Hey, Dr. November, good evening. What's a middle camp over John Spanish? When I'm for talk to the clear, every laboratory, get it clear here. I'm going to clear. Who was Sala? Again, I'm a Calona. You have. What do you mean? I'm not going to take over. Return the guy, ma'am. I can't touch a glass in a year for the apple. So, yeah. I don't think. What to get to the point, do we go with that? No, Marna, you said get to the point. There's a point. There's a point. Hamante, work about it. Nabata or Oku Bikini and Mokoboni. What about Doctor? I meet. Doctor Milas, I meet here. I guess like Tomato Fink to go pick up credit at the 100. Oh, je papa no vi hle lo wena mpatla yetle o ndete no fa mama so pe ma o bua nete bonta ke ma teacher ka nete mapelo ma bona empa o tanto se re sa itlwaela jala re se re etsa go hloko ke le ndika la bo Dr. Snacks fan Alice mila tsenze ke bona fa ga gona mtato bua I can't teach you to father. Now, the problem about that, I don't know no more. 069 Mama Mary 846 54 76. Yeah, what's up? 76. Yeah, what's up? 071 394 95 60. Phone call. Phone call. Yeah. What's on to me? What's my boss? I agree. Basari bona batsibo ho basari ke investor. Asiba to tsara part time about good ka part time. Market investor. When mosadi wa let's say akere nkero mosadi wa ka o tsola lwena o na tlo ikutswa fela lwena problem akere ke ba di investor ke ba tswa kere ba investor my kutwa bona it's when aka investor my kutwa lwe we ke ntse ke le teng ke le monna hae dintho di tlo tshentsa ka tlong and that is why ka utwa bonta te ba tise di gogoto mosadi wa ka o tshentse aika. The problem is when mosadi ana sa investile maikutlo a to somebody go motho ya nana rolo ikutswa fela ka yena because most of basadi bona ba kena ka di emotions the relationshiping but investor maikutlo bona that's why ba bitsa di investors but investor maikutlo bona the problem is when asa I investile maikutlo haye into bless her what that is the problem. Everything I thought about right. Uba irritated when umusuna uba irritated or musara uba irritated because feelings that I said move from when I said it somewhere. How are you? That is why today we never said babang irritated. How about can make sure because one of the things is when the same woman push it or alo cheater and then kanti ulo investor my kutwa utoba matatin that. Bonta tabanga tali today but badula ba said ba sa hlole ba batla o motswaro. Ibile mo said no roba la pento nya beto bono rakabawa. Te we roba la pento nka teng. Kore about in a low hema tsebentsa hae. Kore mame o hema o sa bue lo buo. Fana o shebile la o hlafuna mo. Because o sa tinile kwe. O mo shebile hlong ka mora hlong mona a ntsa hlafuna. O tinela le ke ditsebe tsena mara. Na le motareng.
o na le batho ba reng ke dinnete ntate ke mara TikTok nya ka batho ba ntse ba re ke nnete 100% ene o bua basadi ba re ke nnete o bua basadi TikTok o mo mamedi batho ba ntse ba re ke nnete Dr. November hai ba re Dr. Limpoza ba re o ka monyela a re ke nnete ke robala pento ya bete but it's painful is doctor it's painful but ke bana ba ntse ba support ntate motho ke bana basadi ba ntse ba re ke nnete ke bana ntate mamedi ha o ka kena TikTok ntate ke bana batho ba ntse ba ngola ba ntse ba re ke nnete mo motse is true it's very true moruti ke ai mo mamedi ke bana ba ntse ba ngola batho ba ntse ba ngola it's happening because when musadi wa ha o ka mo pushetsa tabeng ya cheating because what's what go jwetsa maphoso it's just that banna re underestimate that wa hopula ke tseng last week ka re kana go tseding banna ba bangata o fumane bila o risk le musadi le ka musadi wa go sabo go re thole o faila motho yo tsebang gore everywhere banna ba mo sheba ampanko wa risk ha ba se o faile motho yo tsebang hantle gore everywhere le house o tsamaya le ena banna ba mo sheba batho bo ba absent bophelong ba motho ya jwalo yo tsebang gore banna ba mo sheba banna ba mo batla yo tsebang gore o sontso tsamaya le ena ntate banna ba mo shebile o ntse o tsamaya le but o qetile you fail that person e gotlela ka back to tabeng ye ne ke ruta ka ona jeno ntho e shapile Adama modimo a qeta ba kopanya o re Adama le Eva le o tla tsatsine na le ntho e leng wa o bula ka doctor wa bula ke bula ka what's about Adama yetsa Adama aba absent because Adama nana hana he is the only man here exister abayuta Adama thought he is the only man here exister karatim ya ede asa tsebore ntlele yena hona le monna mari ya sa bona hale ya bitswa snake Noah ya bitswa Noah then this snake man una emetse a failure and absent ya Abraham so that yena khononka ya Adam so that yena tlo appear and the Bible iri Noah ya tla ya bua le mosadi ho bala into Genesis chapter 3 ya bua le mosadi they had a long conversation etelele now you can imagine where was this man Adama when a snake atola chance etelele ya bua le mosadi wa Adam ona le kaino was not there now we give refund the problem are na bana we think kiruna fela ba exister when le bophelo ba mosadi yona you think you are the only man here existing that is why o break la mosadi yona hona le bonta teno o bile robetse le kampano you can imagine Spanish seno se hatelle sibile mo mamedi se hatelle ile a bohloko kwatile o tla hlo fihla motho o monna o jwanga kwata motho a hlo o monna o jwanga robalang ka moreng ya bana o monna o jwanga robalang sofe o bane mo mamedi ho ya ka molao o tshwantse ditshebeletso di tse fatshe di tswelle o kampala tima di ringtone la tima ringtone le ska la bua mari sebele mari sebele tso le pese di je fatshe le kampala ska la bua le betse sign language agra o le monati la bua oh baby kampala le tse mo to fela there is something else I understand ya bana ba kwatang fumane monna kwatile o tlo fihla moriri yo o fihla ka tlasa lotho doctor o tla message hore are yo Dr. November lempo e kare le kene ka ra la palaka a re ka fela le di bua le nne ta re sala re qetela ka February are re sala ba qetela ka February February doctor oi le mo May doctor February hasala ba le se tsama February nahan February dimpa na maposka Robetska dimpa ke voice e mongare na 3 years 3 years ke no motse asa re tshukile ka diege ke na are na 3 years asa re tshukile ka ntho doctor ka February inyana e mongke no re doctor wa tla tshela le qeba le tswe le qebeng ke bana batho ba ntse ba ngola TikTok le Facebook ba tse ba ngola modiegile le doctor company kena diegile mo tla ke motho
Jo Dr. November dumela yo ka re le bua ka nna ebile ke dula mosebetsing ke ya ka Labohlano hae mara ke a o bolella ke ka Labohlano na o wa ke fihla hae le Satereta le Sonta motho a ntse a nwa until Sonta late bosiu ya bo ma 10-11 ya bosiu ha le bua ka nna bontate wa ka Mpho mametse mara ke yo doctor motho wa modimo o dula ko tirong doctor ha tla ka Monday to Friday o mosebetsing Friday teng ha kra chance ge a re makgwabara ya etsa mo e kutluwa go bona monna le bana lo bana mosadi le bana oh tsa mo bana monna le bana ha itlaka anda tento tlo etsa manyalo mona ke sono manyalo a rona ntate re butse mamati a re basadi ba rona ba re tshitele le banna ba rona ba re tshitele re wa butse mamati re wa butse mapasa nna ke batlanyana kgetla boraro one of the thing else wa bona ke tsa di date ne ntse ke kopana le batho ba di right pick that one of the thing e ke jetseng e ke eno modimo yona ke exactly compromise ha ke batle le lapa le tlo ba le frustration ha ke mind when re dilana le mathata le di because ona tlo dula le but o ma kwatelana ibe ha re butsa there is something else I understand di manyalo o fumane le kwatelana 3 days mara le ntse tlo buisa na tsatsi na before why le sa buisa na tsatsi lona le lapeng difference ke because o kwata wa o tlo change next because on tlo mmuisa motho le tsatsi na before on tlo mmuisa bekeng e tlang so why o sa mmuisa today le qete le mo buisa I don't manyalo a rona ha re qenehele mo mameti ha re qenele ka ramanyalo le ka ra relationship kwatelane o ntate o kwatile ha o buise mosadi ha o qetile ha o mo service a yetse jwang ba yetse jwang bo mme bana ba batho ba yetse jwang ba yetse jwang bo mme bana ba yetse jwang mo mameti ba yetse jwang ha ba hlahlamisiwa banna ene bohloko ke ba mosadi a sa hlwela o botsa ntho tse ngata a relaxisa sena stress o kena o tswa ba thabile ebile ba o botse gore fanda ga o e ba gotsing ba gago a re go rileng fanda ga o tsamaya go tla nna o tlo lemo ka nako ka itse motho Dr. November e kotsi ha e se fihlile stageng seo mosadi wa sa hloleng a lwana le wena a ke le ra e bua doctor re ke le ra e bua ntse re simula show re ntse re tla jana ka labo ra one day ha bona mosadi ha ka dizima yo finished you must start bomba me ru qale lo ba morishi ha ka thola here o ka karo o feta pela ha e mona momamedi o le mapona o seng a ba thotsa itse tu o ipatlisa underwear go bere ke ba tlanda pene go bere a ba o e shebe ka line ka tlase o feta mono bo se re lo re thega no le pine ntho ja mdu se go mo shake o feta mona ntse feta le yona mogogomolwa o ntse re futhu a ba thotsa o shebiletse a ba sa o nka jole ka gaitsedi ya hae ibile banna ba tseba ba ntenela rona banna re etsa when a thola o nka o re wa understand mpho wa yona problem tsa rona re nagana just because a thotse a sa tlhalalwana you think re wa understand then ba excited to thabiswa kore ha sa bua batsa ha mosela ka go itse e ka re itapetse ba bang banna ha se le re ba ya matshering mar most ya bona ntate ba bang ba ya ba gotseng ba bona you spend time le different tsa hao o neglect responsibility ka tlong ka utlwa ka letlalo pa ene we se kena mamedi ke tshabang kana wa tselo thola re wena ntate mpoma stoscatsela o thola re wena mosadi wa hao o rata le ntho ne le khathanyana ena
because basadi he bona ba honest ba tla rata nail cutter nyane yo o sukudise ka nail cutter mo sukudise ka thipa ya nail cutter mo sukudise le no robetso di ba yona ka betlaka a ba re wa ikutswa a ba wela phangeng Dr. November. A ba wela phangeng Rene phanga. atshware ena o se kopane mothatsi wa ngwe swara phanga ona le ba tsara ba o bile a I faise are mohlanga ka kopana le phanga ha sa hlola a utlwa tipana ne dikhatane bile ha sa hlola I tolerate ha ba utlwa tipanyana ne dikhatane ha sa hlola I tolerate ba thola ba tsbu ipata ba basadi ba gone pretend ha re tla tabeng. These people they can pretend handle, especially the partner tsa bona a ka pretend ma benefitang teng a ka pretend la o tla tla ka nail cutter, especially sa itshiki tsona dia pretend la o ka mo gagata ka nail cutter o tswela ka se ke tshwele ba o heletsa yo baby go bo tle mme wa ka nail do a o heletsa o go bo tle mme wa ka nail do bana ba ka ntselele hantle I qualify next as a next bara o heletsa fe oh baby don't be rough anta it's about how you think the sa itshiki tsona motho I can't tomorrow le chelete o buela English don't be rough baby today you are so much aggressive and how better chozo how power mo we go to le monna se video let me transfer we go transfer it don't be rough. So but they can tolerate more batho ba ba thola itse mare e re mosadi a thole phanga ke phanga tse disable a thole phanga kantle wena o le monna wa hae o ntse mo sebetsa ka tipane le khata mohlaka ka tholang phanga o ha sa hlola ba right ka nail cutter ya ha sa hlola ha ba be right. That is why rena le basadi ba o eleng bothata thata o robala le monna hae. It's a problem e tshosang ba bang it's a problem that ka baka le ntho bone fela o na le ntho e betiri a utlwileng a ileng a offer wa feta eng kopa etsa mohlala nkile ka ne ke rata mokopo nna le no ke go rata mokopo a hore ka tsatsi le leng be ke tshakela friend engwe yaka fila ke tsa mokopo ya teng e qala go bona mokopo ene e tshelang di spice okay mohlane ka tla o ja mokopo wa mona ke a kutla tsula falla ke mokopo wa haka ke be ke botsa batho bana mone ke tshaketse teng ke re kopa mokopo ona le mona le ntjetse le recipe ya teng e le setseng ke mpe ke lo jetsa yana wa haka or a tshele recipe because mokopo wa ka ne ke o enjoy pele ke ba o rona le mokopo o betere mohlane tsata o utlwa mokopo wa mali ya utlwa ke sula falla ke mokopo wa haka mpho hona le basadi bao a ka re mohlanga ka lo tshita ntate a ka se hlole a o enjoya go fihlella Jesu Kriste re mo emetseng aka a ka se hlole o enjoya ntate wa ka how to get a perfect example tlo mmona la o so le busy o mona shebile kwa o mona tota ko rana ga di konto tsa o heleditse o le pudi o le mongwe a ba thusa ikito ha o tsoro mo botsa ka bo di English how do you feel about that ile wa nkimela are hisa artesa na bile wa tsore ke theola boys don't be good
Hey, ke na mantsi bontaka. Sure, that. No, and overall, mo pange, mo kami doing so out at home. I want to get it and just repeat. Get the panic. But I take a list that. Bukan tu for a couple of years, you know, aku bani. Sure, I win. Okay. No. Yo. Mpho ke dirile tee ebile gore se ka mpa ka thulamela tle a ke batle go etwa doctor wa re tanka e dirang imagine motho a tla ka tanka e sena metsi a kgona se botlhoko e ka seo tanka e le kana e bitla e le empty go botlhoko o bitswa ke peini e nngwe mo pelong e sa itseng go nka irang ka yona yo Hi, you know what? Kukuleka show here is the first time Mamela today. I'm shocked. Kuri, the butterflies. In that November wana khamang. Parents saha. The ID number so that the work for you. Kile wahida wahai. Doctor, it's the first time we play about Mamela for Copa or Mamela. But that's Bablela. Look at what canting everywhere, Doctor Bablela. Wow. Yeah, but that's Bablela. Muleta doctor, are you Dr. November Limpo arrived to here today? Shame to Conita. Shame. I found out there. I think to here today. Dr. Conzema Babofelo, the way Kuala now, Mfegas Marlene, highest Skyma. Mfegas Marbona. I said about my good to Kagru, no go to Kabaye Kai. But I said, did you draw more? Linto, Alice Wood. Mutatilas will simply hop and cook to Kaka. Mfegas go for Alice. What do you mean? Because I'll meditate. No. Sorry for that, okay, yeah, no. You know, my boss, let me talk about cheating is not for everyone, even if Number one, you cannot cheat without afford cheating because cheating is very expensive. It's expensive. You can imagine if it's not divide that charity for the years, then I can fail. That is why Banna Papa Thomas was not cheating. Make about Friday. Like a Frida Canana. But she will like a Frida Hayak. It's very important. Can I talk? Who TikTok? Man, unto past November in Victoria. Man, Moka Paramississippi. Obana Missio, Ebana by rock. In a told him to the Tatan. Don't take it because Moniki was straight. Can I talk past November in Victoria? Lino Bakian, only Moniki Baka or Bunta Batamisi, Batamela, the Cheletimana, the ZP. I said, Mokitin skates Sagasa smart. Mumma because Kismart would make it stomach out. What's Kibaka container? Problem yaban richita resa afford in areas ebedi richita resa afford a financial o chita sa afford o safarise bana because o chita ka salary ampongut ona le bana ba chita ka salary. You can imagine if we divide that salary ibile lu wena san o tsa afford but bo batla we divide. That is number one. Number two, you cheater usna strength. Ona ba to ba ring jojo ya ka tapulwa fele ba empty. O re recover, o tonka yo modimo. Mamet. You can imagine.
o itapolle mano ntse o tseba gore go tlo nka mogau wa modimo gore ke eme ka jojo ya gago mamete ga o ile wa trainole mamele o fedile kore wa tseba gore o feditse nagana o lo e trainola kwa o na le banna ba re la ka e trainola ga fitlha ka fitlha a ntse a le kotsi nnete di ja fatshe the two things tseo banna ba tshwanetse ba di shebe you need to know gore sole you are financial stable ka jwang o na le banna ba reng la ba cheata ke dintho tse tshwana le bontate Mseleko le ha cheata ntate o yetse difference banna basadi ba yontsa ba maintenance ba everything o ntsa maintain le bana ba yona ba fa dikoloi last time wa utlwa cheating is not for everyone re na le bontate today ntate ke ntate ya ke sona tsa mo ba sheba mesebetsing tsa mo ba sheba ke ne ke ba jwetsa ka laptla di bile ba thebela ka di-straw ho etsa neta di-colleague di nwa drink le yena ke nya sa hae because yena na tšhelete o e supply ba ikentse SAS social development ke yena patala basadi bana kaofela ba ikentse reserve bank ne ke ba tšwetsa ke re le ikentse di-reserve bank betšha ka tšhelete yena o thaba lo hlona that is why today ba tsamaya ka di-straw fumane motankile straw la etsa gore a ka fumana di-colleague di nwa drink le yena o sa tsenya straw ebile ba se hlohlora bone motho a se beiletse you cheat if you afford if also to cheat in your clothes cheat out about what afford how to safarisa bana bao how to safarisa mosadi wao two cheat out about you have enough strength sa gore la e boka tsama wa lo etsa dintho tsena kwana mara go gutla ka tlong go gutla o sa safarisa partner ya today re gutla ka dintho tse basadi ba rona ba sa tsebeng re ba etse o se bile jwale tshwantse jwale ntho le mating lena e kinya ka matso a mabedi ke la bona jwale so o kila bona mphoma o topela mthoma kore mpho wa bona nna ntho tsena tse topelwang kore topela kore house mama ka matso a mabedi mphoma kore wa bona mosona ntho tse reng mpho go tla kwana mosadi sa ntse go topela ke pantsara ka fila mame dinomoro tsa ka nna le mpatla ke available for manyalo a lona ba batla monyala ba tlang o etsa dintho le bitsa ntho tse tsa tsa ntšhafatsa manyalo anniversary mpitseng ke tlatla nomoro tsa ka ke 073 202 9079 073 202 9079 ke potsa mohlang o ka reng ha o sa rekiswa dibeko tlo etsa jwang ke bontate bana ba se ba phela ka dibeko le bana ba se ba ngodisa dijo because jwale tšhelete tsa bana ba di supply hohle mona ba distributor hohle ntate cheating is very expensive ska ba bona batho ba e rata ka cheating is very expensive e costly because o mong le o mong fela ha o qeta bomme ba ona jwale ha o qetile fela a qeta o fa ditshebeletso mona o sheba ka ditlo le tletse mohao gore jwale o tsamaya o sa bua mang eo o sheba ka ditlo le tletse mohao la gore baby ke a tsamaya ke a haka o mona sa o arabe wa ipotsa gore o tsamaya fela jwang na o ikentse reserve bank o apply o distributor tšhelete o thaba le o tlena that is why bontate ba bangata tsa ba sheba di-underpay tsa bona tsa ba sheba di-underpay tsa rona bontate o tla bonagana gore ke mokotla wa phofu tsane tsa gale tse brown le rona self re itshotla ka ditšhelete tsena re di distributor o fitlhela le re sena le tšhelete ya o apara o se o sa kgone o ithekela diphara o ba le distributora tšhelete ene gago o e tletletse ka lefatshe la South Africa o social development wena le yona e kgone gore fepa ka o fela mare wena bodisete wena ntho batla gore fepa ka o fela modeo Hello. Robbie. Hello.
Hey. Dikgwele. I said that feeling one of why one? Hey, I'm that. Hey. Yeah. On put down now to and I didn't do one. Well, I keep out on the Jimmy kind of guy. It's told us I'm Rale ke mtate wa ntla o butla tsena lo Yeah, no. Mara o tsena ha ngwe ka di underpants tsa ke kgwele. Mamedi every Friday ke le teng to pelaka. Ntshebelle mfollowe. Kena po page ya Pastor November and Victoria's 5 minutes o qetile bo like mo o bo mfollow mamedi. Every Friday ka 9 o'clock ke bua tsona tsela mamedi ke kena dipilo feta mona ka 9 o'clock bosiu ho Pastor November and Victoria's mane mo ka parang dikhetete a re kopane ka la tlhano mamedi re kena na phase 6 ke rekeng ha o kala kalamatic sa phase 3 le phase 7 fela boro ya kerekeng ya Pastor November ba tla o thola teng Pastor November ha o ka re fela ke ya phase 3 I mean ha o ka re ke ya phase 6 mara bo kalamatic sa phase 3 le phase 7 o boro ya kerekeng ya Moruti November ba tla o thola teng nomoro tsaka tla di Peter 073 202 9079 ke di Peter 073 202 9079 o mema ke atla lenyalo lao ke etsa di counseling ke etsa Monday di motivation ke di etsa ka anniversary every week ke di etsa ka ofela mambilo ka pick right pick the right pick ke tsela pele ka manta ka 6 o'clock mantsimbua ke a hlaha mono le motentse ke matla ntse ke batla motho ntse ke batla motho ntengwe ke etsa hore ke matle ka speed ke ntse ke bona hore le nna mthakana ha sa ema dibene ke motsiba pele ne ema ka ditsetso ka no ke a bona hore no ke a bona hore jwale ke etsa hore ke nyele ka speed mamedi pelo so a ke batla hore ke tlise motho pelong baka a kwetile a ba mpotsa hore le ke modisa ka se ke le 55 ha re ntse re ya re tsofala maposa no wa bona hore e tla ha o tshwara 60 a tshwara 60 le shaporo re tla utlwa so tshwanela hore o emise mthakane ka dithapelo ra go ye mehlo mo bitse ka seboka o ye mehlo se ka ba mpoko jwane nna ke batla hore lenyalo lena la ka la bra re tlo enjoy o be mona nyane ke re ha o khathala mo khathala fihla ngwana batho ba sa enjoy I enjoy this I enjoy this Dr. Kuba Botsa botepe e le Dr. November ke gona mohleka se thulaganya sabelana go lwazi ke tsa paking ya tshalo da botsa botepe abuti a go se ga tsamana go telle tle e ya o bongwe se ke bo ke kana re yalo